Tak, dobrý večer. Jsme přímo v Kule, kdy se Tim Ujevič narodil. A včera tady proběhla otevření výstavy autora, který představil vlastně... Šta ste ovdje? Recite o izložbi par riječi. Ovo je moja prva samostalna izložba gdje sam pokazao svoj rad. Gdje sam pokazao svoj rad ljudima koji su ovdje iz mjesta i mimo svega toga. Fotografijom se bavim već odavno, nekih punih 6 godina. U zadnje 2 godine sam na društvenim mrežama, dijelim svoj sadržaj, tako da je sad sve ukupno to poprimilo neku veću dimenziju. Znači, kako vas ljudi najdu na Facebooku? Nađu na Facebooku, na Instagramu. Super, a šta je tema? Je li to sve o Vrgorcu ili... Tema je Vrgorac, kompletno, znači na prirode se bazira. Tako da mi je to najčešće... Ima vinograde? Vinograde ima, samo pošto je ovo u sklopu Tina Ujevića, morali smo prilagoditi malo da bude više o Tinu Ujeviću. Takže vlastně tematika této výstavy je Vrgorac a Tim Ujevič samotný. Já se jdu na to teďka podívat, tak se mějte.